Longle kangle majok inut arta kresir kep ariswa pran ke damnang. Di laujana long ahiring tangrak pen gari ke cetong. Dola mara long ingdeng trok pre-Christmas mesen pen ketalon. Nangli tumaphan isi birta kimi. Job card pen Aadhaar card link aphan arni ki pabathu. Video lumbajong development block manja angkang kedo job card holder atuman Aadhaar card cheponra matijong ni phai khri siang bong seeding mate link asai ke claim don eja phan lumbajong development block video hin pen pachini ponthu. Jongsi job card pen Aadhaar card seeding mate link asai claim dun de pulote MGN REGA asai chongda dun long le detpo. Lapen NSAP mate National Social Assistance Program along amen ke dotum ana phansitame Aadhaar along seeding dun eja phansi video lumbajong development block hin pen pachini ponthu. Job card pen Aadhaar seeding mate link asai ke claim dam nang jadim lake manja development block asai hemalong. Kardom Karbenglong Live Prime Time birta long pen elisa mijuli bepin honar jekha birtang ton pen. Nijang Karbenglong botha langso police station ka parapon mate rongkhang MSC constituency arlo deraguri amikar naria bordoloi pen aijan bordoloi atumasopo artaning kan kresir cap poduna bordoloi lekon NSC JV Road Construction Company along sai ka chongda duna hor longle kanglemalong ki podun logajo apran kedamnang. Tripura Rongsopiarlo, Umjiakami Police Station ka parapon, Churaibari Agartala, NH Nerkep, Lekon NSC JV Road Construction Company along Matijonga Chiklo, Nipai Nerkebarni, Porpai Sira Chitima Porahot, Bangso Company along Saika Chongdadun Inut, Artaninkan Kresirkep, Poduna Bordoloi, Kopai Kilang no Penajok, Men, Longle Kanglemalong Kip Hodun Lok Penajok, Apran, Damnang Julo. Apran ki damnang juilake West Karbenglong botha langso police station ka parnopon deraguri habar kalitang naria bordoloi lapen aijan bordoloi atuma sopo poduna bordoloi arta nikan kresir keposi pachini lapen kithitang aba arpum pini an amethanga hemalong an nang palilo longle kangle malong apran ki dam kalitang poduna bordoloi phutha kopi koson pensi ki pholong lokma lapen komat kopia hawara longsi sai ka chongdat dun pen lapuson ki pholong lokma Arong amikara tumpen perang kia thengno ke than panalam the non arjupon sinang. Kali 11 baje আগরতলার তথা ন্যাশনাল হাইওয়ে কামত আমার এই দয়াগুড়ি অঞ্চলত হামদান ডিস্ট্রিক্টত বথালাংশ থানা অন্তর্গত হাননক্রক পোস্ট অফিস এলাকাত আমার দয়াগুড়ি বিবাহী সিরিজুর নারী বরলৈ দেব তৃতীয় পুত্র পদুনা বৰলৈ বয়স 19 বছৰ তেখেতে আজি এসপ্তাহ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মসূত্ৰে আমাৰ আগৰতলাত এই কৰ্মসূত্ৰে যোৱাত তাতে এক্সিডেণ্টলি তথা লেণ্ডশ্লিপ বুলি শুনি পালোঁ ইতিমধ্যে ডেড বডিটো আহি পাইছে ৰাজগৃহত আমি অতিকৈ দুখিত যে আমাৰ এই দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন কামৰ সংক্ৰান্ত বিভিন্ন কণ্ট্ৰেক্টৰ আণ্ডাৰত আৰু বিভিন্ন কোম্পানী আণ্ডাৰত কাম কৰিব যায় Halapu rara cycling bangphu mohon pator hin pensetami non labangso kalitang poduna bordoloi apran ke damnang joy phuthak kachuning ripen ke than panalam the nonalitum arjupon sinan গ্রামা এটাই আহ্বান এব অনুপযুক্ত লৰা ছোৱালীক লেবাৰৰ কোনো চৰকাৰী কোনো লেবাৰ ইন্সুৰেন্স নিদিয়াকৈ এনে ধৰণৰ কাম কৰিলে এনে ধৰণৰ যদি স্পট ডেথ হৈ যায় এনে ধৰণৰ যদি মানৱ সম্পদ যদি ধ্বংস হৈ যায় তেতিয়া আজি গৰীব দুখীয়া পৰিয়ালসকলৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ হৈ যাব কাৰণ এই এটাই তেওঁ সম্বল আছিলে তেওঁ কনিষ্ঠ পুত্ৰ মা দেউতাই নিশ্চয় আশা কৰিছিলে যে সৰু পুত্ৰৰ লগতে এখন সম্পূৰ্ণ সময় পাৰ কৰিম গতিকে আশা আজি চেঁচা পানী ঢালিছে গতিকে মই আহ্বান ৰাখিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং তথা অসম ষ্টেটত যাতে লেবাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্ট বলবৎ কৰিব লাগে dong kamukam ben wikibe Karbi Anglong Live
accident pen chepa jogji lapen accident a phai pa jumji pulote gari ki bek hijan nat atum kachichini lapen kachepe ka bang akenang sot kali pulotang te accident a bang nang dokok titi lake kachichini mate understanding donang ji lapen kevek pachat oi det nang ji Lason taksi understanding kabedera jok pinianar lopor phai hini rachiti mapor malom bokajan police station angkang NH thongger basir kheba towarpi dilaujan rongpang bongalong car hijan humni kachetong ahiring tangragan pimlo kachini dona tengke ihum Mon district Nagaland pen Dimapur ana thuke dambom ihum alto K10 AS01DA 3139 laben bokajan pen japra langso ana thuke dambom ihum AS09B 4432 towara chiti mamat Jepang no kacetong akhir kang tangra jok bang trokatum areng ahu solo bang hini atum ahiring tangra an loposi biuta longdon tong sekot pen 108 akira pen Dimapur keso kachelang hemalong an pon bokajan police atum adim pale dunsi kaddo kabe asai claim pondo biuta keto ka pora hot an ke kithi ke jang pen amen highway biuta longpon pelang bokajan pen ananterang karbiang long live Pirthi adang along tin pre-Christmas ketalon ponason si pini dolamara longta Prince of Peace Isaya angdeng pisir kep angdeng sotrok wat happy en ponsi ketalon asai dengpon Joint Christian Fellowship matithi hek pen JCF dolamara area tum pen chapatir pi ponsi pini Doarbaguri constituency ke parlo dolamara cultural complex along pre-Christmas talon ponlo Kamson rongpi JCF mai phu kachari amai along alohi kapachini lapen mai ke phalam the chunbang rison terang pensi apor en ponlo jaimega teng pen ada por phai kri si pen cheng ponlo sayang deng ateng pen Pression worship ke Bethlehem GEL Kolangso U department pensi apor enlo lason si mass prayer along Rose Lake Thepi Siloam prayer center pensi deng ponlo Adon thu invited Christmas choirs ke Dolamara area AG Church lapen Bible reading lapen prayer ke PS Elvinson Rongpi Assistant Secretary JCF Agency apor en ponlo Bangso amai along United Christian Forum Satumaphan kachupha pona tengpen Speaker Reverend Khoya Singh Ronghang UCF Advisor Dipu Reverend AS Ringma UCF Advisor lapen Morsing Kiso UCF Assistant Secretary atumta chetongdon Dilidat Lebang pen ningarong piglo atake ongdong atu program admission program mondri pen nangting room se da arna phan karcho arna nong pa the arna phan kardom rapet aning isi benga ba posi asa se churo par piglo ka doi phanta aben asa se so dolomara hawa kebakla arjia pha arna nong pathe je pha arna hirjime ke ongya pha ongdong arisonim so dumame ke charlie and thuta ba prang thagi laben akhia dat tame asa war community bon thagi development thagi base ni kari lo Lason Thotsi, Doarbaguri VGC Chairman Sarkoy Rongphar, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, lapen ongdong kit hekiding atumta chetongdon. Mayalong Speaker Khoya Singh Ronghang UCF Advisory Hinpen, Dolamara JCF Secretary Rison Terang Hinpen, JCF pen puthot UCF along Kachepa Ogdunji pu atengpen Speaker Reverend Khoya Singh Ronghang UCF Advisory Hinpen tame aron atengpen dengponlo. Lasi nonpen ke Dolamara UCF pusi amen irponpo. 2017 aning kan pen ke nang seng no GCF pusi la bangso dalam rangka lo seng kon lo lake Joint Christian Fellowship pusi seng kon lo la pen de ningkan ho nang talon lo la pen de pining an ke ningkan prok na ke chok asi ningkan prok an ke chok bang ke nilit tu bang ma lo kali ni tu ma ta karbiang lo UCF along sini tu ta chipo dan jeep dan lo video matching teaching wise si pini bangke itu UCF long si pini bangke chipa kono si pining pen bangke dolamara long si tame JCF kali lo UCF si pini kerja amen ke kono si pini Lason Thotsi pinia mayalong Reverend Khoya Singh Ronghang UCF Advisory Hinpen Jumisen arna malam the than ponsi ahin na hinpen kachetongdun ongdung a monduli atuma phan arna malam pen aning parung ponsi mesen ing samjin pen pachunpon Christmas celebration hasiwa. Christian Joint Christian Fellowship and Patir people.
Undung menit kan tekonong pen misen Dak nali kelang pen kosono sa nali ling bang pe ninga sam ninga rom Christmas nangli lo pula so kita alam pasi Dola marap energy somrong phar Karbiang Long live. Dongkaching 2 Higher Secondary School penengan ke ningkan phoke panang chok se sertalen ningkan karcho katalon padopon. Kedamtang matijong ni Phaisir Kebarni Korkanthi constituency ke parlu dhenta gharalong ke do Dongkaching 2 Higher Secondary School penengan ke ningkan phoke panang chok se sertalen aningkan alir alon pen talon pon. Bangso sertalin karcho katalon pon along alohi sarpo aman pen kachetong dun man kido KACEM in charge education Richard Togbi man kido KAC chairman Raju Tiso MLA Dorsing long ha tum chetong dun anparta bangso katalon pon amaya long te boktera school headmaster principal atum mendanglok penangan man pen kido ke thegiding tum anta chetong dun runti Bangso katalon pon ajay mega tengpen sertalin na sengkan alama ing thurponsi cake mati him ke dok setami ing than ponlo Bangso phi prek jama khei ajutang alun ke kan pen danglok asona sona jai mek dengpon anparta MLA Dorsing rong hang hin pen ingpu pidonsi cultural rally setami kilometer isi so se aja padopon Bangso phi alohi sarpo amman pen kachetong dun Richard tok bia hin pen loki chale anar anso se ke paprang dun unangji avarmon ke wan the nje phuthak setami RD do jot pen lamthei thanpon Sonsi KAC chairman Raju Tisoy hin pen lamthe ke jai pon hot ke than pon laki Karbiang Long Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang nangkibor idun pena joksi Korkanthi constituency long education na hin pinangan ching thur pon lo Sonsi high school pen higher secondary school ke long chengke bangso higher secondary henlo bangso phi Tikelang John Higher Secondary School lapen Longmirjen College pen danglok penangan school laki mi setami ingpu pon long lo Lasi loki chali anat anso se jihung nang po lapen loki chali thekser bang pu bang phi nang chemansi methang hawar methang longri kachelang unjiar pu setami chelang nang po pusi thanpon Lasi loki chali abang thek bek nang ji pusi thanpon thu Niu program juntan ente pokterai itu era tu situ Asi ini American turut je ning pakai papang lapang so school kang pu bisa padu pini kang kampung bibliotek ini American turut pen kiwangi itu non daito yang bom student lo bonon guardian lo bonon teachers lo bonon non prang bangia ni boleh sepang hard secondary apang pen pokterai lo charli abang so environment muka budek muka misen pen tumpadu pondia panabang Dok moka pen semseng inti Karbiang Long live Pini prime time berta kela ponsi kang toniglong